dukoresha garama eshatu z'iki za kafeito cyangwa za kafeiza. Kuri iri buto urabona ko ihita ikwereka buto za ziri bimeze nk'iziri gutera kinyoteri, nizo tukirikaho tugatangira iki cleaninga inside muri group head. Rero kuba dafite zino espresso machine zateye imbere za automatique, wanonge kwasuza cyane kandi mbaye ikaza hano ku gikoni iwacu TV. Ngewe ni Chef Alex nk'ibisanzwe, turi kumwe na barista Eric. Urumva ko ibintu bimeze neza. Uyu munsi rero ngo turagaruka ku kintu, umunsi tugiye kugaruka ukuntu wa cleaninga iyi mashini ya espresso machine, ukuntu wa cleaninga, ukuntu wa cleaninga n'izi mashini za blender zayo, ukuntu nyine wabikora. Imashini iri automatique ariko turababwira ni mashini itari automatique uburyo ki wa cleaninga. Reka rero adufashe adukwereke uburyo ki imashini mu by'ukuri cleaningwa. Niba ushaka akazi nawe uzagende ngo uvuga ngo nanjye nzi ukuntu wa cleaninga ni imashini ya espresso. Arumva mu kazi hari ibintu byinshi wakubaza, hari ibintu byinshi ubusabwa gukora. Agiye ushaka kujya mu kazi wasanga umubarista wenyine akaguha imashini yawe rigikoreshe rero, kandi imashini ibintu byose niwe ugiye kubikontorora kuri iyi mashini. So rero ukaba utazi kwikirininga bizakubera ikibazo gikomeye cyane nk'uko umuntu nyine ushaka akazi cyane. Umuntu ushaka akazi of course nababwiye ushaka akazi ukwiye kumenya n'amakuru. Urumva ntabwo uzamenye ikawa gusa utazi gukoresha ibikoresho byayo. Ibikoresho byayo se burya wabyitaho gute, wabyitaho ubuhe buryo. So urumva rero ibyo byose biba biri necessary kandi biba bikenewe kubimenya, ukamenya aya mabuto cyasobanuye, ukamenya iyi table y'imashini ko sobanuye. Yego imashini zose ntabwo ziba zimeze kimwe, ariko ukwiye kumenya samo izishoboka, kuko wenda n'ujyana ugasanga iyo uzi siko imeze ushobora kuvuga ati iyo narinzi bakora gucya kusindi ntango nzi ukuntu imeze, bakaba babanza kugusobanurira mbere, cyangwa se ukasanga n'ingi warayibonyeho ugahita ubikora uko nguko. Ariko turababwira ko imashini zijya kumera kimwe, kuzoza bijya kumera kimwe. So reka rero tutatinze cyane, naho tudushaka kujya video ndende ibatindire. Uyu munsi tugiye kurana hamwe ku imashini ayikora tudatinze, reka turebe ibyo ari byo. Okay, asante sana. Nk'ibisanzwe ni barista Eric. Uyu munsi ngiye kubereka uburyo twa cleaninga espresso machine yacu, ariko atari bya bindi byo kunyuza agatambara hano ku mpande, ahubwo ngiye kubereka uburyo twa cleaninga muri head group. Mbere yuko dutangira ndashaka kubanza kubereka ngo ni ibiki by'ibanze ugomba kuba ufite kugira ngo tuze gucleaninga espresso yacu muri head group. Ikintu cya mbere tuba tugomba kuba dufite brosse zitandukanye. Iyi ngiyi ni igufasha guhanagura filter ya head group. Iyi nayo ni igufasha gucleaninga mu mpande zaho pota filter zacu zigira iki za fixinze. Ikindi ni uko tuba dufite aka basket kaza kwakira icyo twita kafeza cyangwa kafeito. Kafeito ni uyu muti dukoresha turi kugira iki, turi gucleaninga espresso yacu. Uko tubigenza rero, dufata pota filter tugakoramo ya filter basket dukora turi gukora extraction ya perfect espresso, tukayikuramo ubundi tugashyiramo aka basket kacu, ubundi tugashyira ku munzani. Dukoresha garama eshatu z'iki za kafeito cyangwa za kafeiza. Ubundi tukagira iki, tukaza tukinjiza pota filter kirimo kafeito muri head group. Mbere yuko ugira ubanza ukamanura utuzi dukeya ugasa nk'ugira uko. Iyi mashini yacu rero ibintu byose biri automatique, aho itandukaniye na za zindi zisanzwe. Uraza ugakirika kuri iri buto, urabona ko ihita ikwereka buto za ziri bimeze nk'iziri gutera kinyoteri, nizo tukirikaho tugatangira iki cleaninga inside muri group head. Rero kuba dafite zino espresso machine zateye imbere za automatique, iho uraza ugafata kafeito ibisanzwe ni garama 3 ukajya kuri buto imanura espresso.
ugakirikaho ugategereza amasegonda 25, ubundi igahagarara, nanone ukongera ugategereza andi masegonda 25, ukongera ugakirika kuri buto. Ubikora inshuro 5. Ubwo niko wa cleaninga espresso machine itari automatic, itari full automatic. Ningi yacu yo byo birikora, nayo irategereza, yamara gutegereza bikaza kugira iki, kwikora. Urabona ko niyo turi gucleaninga nayo kuri no espresso machine iri automatique, nayo hari igihe igira ku yindi pause, tugatangira kuri pause ya kangahe, ya kabiri. Uraza ukareba kuri no buto yacu, urabona ko ibimeze nk'iri gutera kinyoteri, ukayikirikaho, wamara kuyikirikaho ukaza ugagira iki, ugaflashinga. Iyi niyo step ya nyuma yo kuba wa cleaninga group head. Noneho impamvu muri kubona ino group head tutayikoresheje, impamvu nuko ducleaninze hakiri kare, igihe cyo guclosinga kitaragera. Mu rwego rero rwo kugira ngo umukiriya ashobora kuba yakaza tukabura uko tumukorera ikawa, niyo mpamvu twabanje tugacleaninga head group imwe, indi nirangira turaza gucleaninga n'iyindi. Kandi ikindi, kugira ngo bitwara igihe kingana gite mbere yuko urangije gucleaninga espresso machine, bitwara hagati y'iminota 10 n'iminota 5 kugira ngo wongere kuba wakoresha ya group head umanura espresso yo gusavinga kuki ku mu customer. Ntabwo nakirirwa rero ntinda mu magambo, twese ko tubizi tuza akamaro ko gucleaninga muri group head. Akamaro ka mbere, bidufasha kugira gukora extraction y'ikawa yacu iri perfect. Biyirinda kuko ikawa yacu kuza kuba iri over hot cyangwa ikaza kuba iri over extraction, sometimes ishobora no kuza iri under extraction. Muri rusange iyo wa cleaninze espresso machine yawe, biza kudufasha ko tuza kubona icyo twita perfect espresso yo gusavinga kuki ku mu customer. Ikindi cyo nababwiraho, nk'umubarista hari ibintu rimwe na rimwe mu rwego rwo kurinda akazi kacu no kurinda ibikoresho by'umukire, hari ibintu twe twemerewe kugira iki, kuba twavuga ngo tugiye gucleaninga sometime nka mbere, nko muri tanka za machine, sometime n'utundi tubazo twimo imbere. Ntabwo nkawe barista wemerewe kugira iki, kudu cleaninga mu gihe udafite ubumenyi bw'ibanze cyangwa ubundi bumenyi bwisumbuyeho. Nakugira inama yo kutirwa uza kwangiriza igikoresho cy'umukire cyangwa kwangiriza ibikoresho by'umukire waguhaye akazi. Muri rusange wowe fata kafeto yawe cyangwa kafeiza bitewe n'ubwoko bw'umuti ukoresha, ucleaninge muri ubu buryo busanzwe, kuko byagenda kose bicleaninga muri head group ikaba yagira iki, yasa neza, ikanaguha n'iki, n'ikawa nzima. Ibindi birenze aho ngaho ubona utabishoboye, inama nzima nuko wajya ubwira umukire wawe agahamagara bishoboye, bakaba bagutraininga. Sometime hari ibyo bagutraininga nko gufungura muri head group, ukaba wayikuramo koza ino filter yo muri head group. Ibyo birashoboka, bakagutraininga. Cyangwa mu gihe ubizi ukabanza ugasaba uburenganzira umukire wawe, akaba yakwemera ko wafungura muri head group, ukagira iki, ukahahanagura neza, mu rwego rwo kwirinda ko havukiramo ikindi kibazo, umukire akaba yagira iki, yaza kubikomeza. Uyu munsi twari tubafitiye isomo ryo kubigisha uburyo twa cleaninga espresso machine ndetse na blender. Nuko igihe kitubanye gitoya, ubutaha tuzabereka n'uburyo ducleaninga amablender yacu kugira ngo nayo aze kuduha grinding size twifuza, kugira bize kudufasha kuba twakora ibinyobwa byiza kandi biryoshye, biryoheye n'abakiriya. Izi blender nazo dufite uburyo tuzicleaninga, tuza tugakoraho zino hupa, twakuramo hupa tugafunguramo n'imbere. Kwa kundi tugenda tugrinding ikawa, hari ifibara giye gafata mu mpande ya machine, sometime ukumva machine ihagaze gukora. Ubwo rero icyo biba bigusaba hano gukoramo ino hupa, wamara kuyikuramo ukafungura, ukareba uko bihagaze, ukagira iki, ukareba uko byifashe imbere, ukahacleaninga neza, ukongera ukayisetinga neza. Thank you so much. Naho ubutaha tubereka uburyo tuzaducleaninga izi blender. Imana n'amafaranga.